Ishobora kuba naragukunze ariko bikangora uko ndi ubikubwira. Uyu niwo mwanya ndose ngo ndabikubwire kandi ugerageze kuntahura. Isbijote Elasto Mambo Vidi Cheka Now Finance n'abandi bose Berlin Nashel. Listen this, okay? Baby narifuje kuva kera kukubwira yuko nagukunze ariko kubera ubwoba n'isoni nabuze uko noguhishuka, niyo mpamvu ufashe karuka yabikiye muri aka karirimbo ngo nkubwire yuko nagukunze kandi yuko nagupfiriye. Sinarinzi ko wumpaye umwanya wo kukumenyesha icyo nifuza, niyo mpamvu imbere y'ibindi byose nagira mbanze kugushimira. Iyo njyamye sinigera sinzira kuko umwanya wose nguma ndakwiyumvira. Oh my baby, I love you so much. Umunsi wa mbere ndagukubita ijisho hari dimashe kuri paruwa, so what if you're girl and sexy girl, niho natangira kukwifuza. Icyo gihe sinari kukubahuka, niyo mpamvu ubona hashitse uyu munsi. None baby ndagusabye unahure because I can't believe tutari kumwe. Oh my baby, kubona nihevye ngafata uno mwanya, suko noba nabuze icyo nokora, nuko numva mu mutima nagukunze. Gerageza nshuti yanjye kuntahura kuko wanse numva no kwiyahura. Gerageza baby umpoza amarira kuko mu by'ukuri nagupfiriye. Umutima wanjye niwe wawutwaye kandi nta na gato nasigaranye, niyo mpamvu akombaho nagufise novuma niyahura nkapfa kw'iyisi. Umwanya wose aho ndi nguma n'agahinda kuko kukubura sinokwihangana. Umunsi wa mbere ndagukubita ijisho hari dimashe kuri paruwa, so what if you're girl and sexy girl, niho natangira kukwifuza. Icyo gihe sinari kukubahuka, niyo mpamvu ubona hashitse uyu munsi. None baby ndagusabye unahure because I can't live